moj bosanski inat tjerao zajedno sa svojom majkom 2008. godine da počnem obnovu moje roditeljske kuće u Srebrenici. Ramazan treba postit svaki dan, vreo somu namazan, hurma šerbe svaki dan. Ramazan, Ramazan, postać dva put radostan, prvi put za iftar, drugi put Božji dan. Kraj česme stoji peškir vezeni i bardak hej od kojeg smo stvoreni, šehidi hej miljenici, gdje ste vi? S aplauzom, ne mislim to više, čini se da u svakom trenutku vaše prisustvo raste i moram priznati da mi je posebna čast i ljepota vidjeti vas sve na jednom mjestu. Ljudi dobre volje kao i brojne institucije prepoznali su značaj održavanja ovakvog skupa na ovom mjestu u mjesecu Ramazanu. Zahvaljujemo se svima koji su pomogli organizaciju ovog veličanstvenog iftara. Što je među zlatnim sponzorima i ratni komandant Srebrenice, gospodin Naser Orić. Havdića iz Vornika, firma BH Ekspres u vlasništvu. Nećemo zaboraviti. Assalamu alaikum, dragi podrinci. Mislim da najveći aplauz ovdje upravo vi zaslužujete. Samo vi znate ovako musafire dočekati i napraviti ovoliki iftar. Molim vas jedan aplauz. Zamolit ću aplauz za divnu voditeljicu. Ona traži aplauze za nas, pa da i mi zamolim jedan aplauz za nju. Ej, ja Rabbi, osim tebe jednoga, ja ne imadem za svog druga nikoga, koji nobije da selam prenio tvom Resulu koje srcem volimo, koji novije dan selam prenio tvom Resulu koje srce volimo. Selam alejkum. Ja ću samo jedno reći ovdje danas na ovom skupu. Bedem slobode je naša rijeka Drina. Bedem slobode je naša rijeka Drina. Sjećaš li se, brate, Mešić Hajrudina, hrabrog kapetana, prve te očanske, Krkosa i nade, države bosanske.
Selam aleikum, dragi postači, selam aleikum, Podrinci, uvaženi gosti iz vjerskog i političkog udruženja građana Podrinja i naši sponzora, naši ljudi iz dijaspore, da se svima zahvalim što su večeras zajedno s nama ovdje. Nažalost, evo zbog udesa koji se desio dole u Kušlatu, imamo veliki broj ljudi koji je u tom dijelu zaglavio, ali evo šaljemo ove autobuse i pristižu pomalo, tako da nadam se da će svi stići na iftar, jer ovaj iftar je prvenstveno za postače i ne smijemo dozvoliti da ovaj iftar preraste u političku partiju, neku stranku ili u nekog pojedinca. Ovaj iftar je za narod Podrinja i za naše prijatelje i takav mora da ostane. Ne smije nas dijeliti iftar na ovu i na onu stranku. Ne smije nas iftar dijeliti na ovog i onog čovjeka. Iftar je u mjesec Ramazanu i iftar nas mora da zbližava, jer samo u jedinstvu zastati na ovim prostorima. Još jednom hvala svima koji su odazvali dođu večeras ovdje. Hvala. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum. Prije svega veliko mi je zadovoljstvo da sam večeras skupa ovdje s vama. Koristim priliku da poselamim uvaženog muftiju, uvažene glavne imame u Bratuncu, širom Podrinja, uvaženog potpredsjednika Entiteta Republika Srpska gospodina Salkića, premijera vlade Tuzlanskog kantona, ministra vlade Tuzlanskog kantona, predsjednika Skupštine,
poslanike kantonalne i federalne poslanike, državne poslanike i sve vas koji ste odvojili svoje vrijeme kako bi večeras podijelili ove trenutke radosti sa našim postačima, našim podrincima, ali i ljudima koji su maksus došli na ovaj iftar iz svih krajeva Sjeverne Bosne. Sjajna ideja i svaka čast vam na tome. Molim vas aplauz. Ove mlade momke koje sam malo čas najavila. Po sarajevskoj kaldrmi, može se udat. Ja nisam naučila, ali zato nas je on sve naučio šta je kaldrma i kako se pjeva sa dušom. Zbog ljubavi mnogi su umirali, žive rane u dugim noćima vidali. Da nađe lijeka griješnoj duši što moli, samo dan i lice ugledam ko nekada, tvojim dahom prošetam, nek zazvoni šeherom stara kaldrma, jer zbog nas sve je blistalo, znače što kad bude se čitalo o nama pred onim što ljubav stvara. Pred onim što ljubav stvara. A ima li išta na ovom dunjaluku ljepše od ljubavi? Nema. I neće biti. Draga braćo i sestre, ja vam samo mogu reći nakon svega ovoga što sam i lično doživjela i proživjela večeras, zasučimo rukave i zajedno izgradimo našu zemlju. Aplauz za početak. Hvala vam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Skoro je bilo kada smo Allahu Đelešanuhu upućivali dove da dočekamo i ovaj mjesec Ramazan, a zatim smo jedni drugima čestitali dolazak ovog velikog ramazanskog mjeseca. Braćo i sestre, mi smo već u danima, u trenucima Ramazan i šerifa, kada se Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo što smo istrajali u ibadetima posta i namaza, što smo istrajali u našem džematu, u našem zajedništvu. Osnova za onu polovinu strpljivosti. I danas smo, večeras smo ovom danu pokazali svoju izdržljivost i istrajnost. Došli smo ovdje na Drinu u pohode našoj domovini, u zijaret našoj braći. Gdje god dođemo u ovoj našoj lijepoj zemlji, došli smo u pohode svojoj domovini. Naši ciljevi su ljudski i civilizacijski i mi smo narod koji želi da širi dobrotu, lijepu riječ i dobro djelo. Mi smo narod koji želi da dijeli vrijednosti ove zemlje sa svim našim komšijama. Hvala vam svima što ste došli, neka vas Allah Đelešanuhu nagradi, a naše organizatore, Udruženje Podrinje i Medžlis Islamske zajednice Bratunac,
posebno selamimo i zahvaljujemo im se. Ističemo veliki doprinos našeg brata Azmira Husića, njemu se posebno zahvaljujemo i zahvaljujemo se svima vama koji ste dali doprinos da večeras ovdje budemo u ovoj atmosferi i na ovom veličanstvenom skupu. Neka nam Allah Želešanuhu to primi. Esselamu alejkum. Otkrivam ono što i sami znate, vaša srca znaju. Vrijeme iftaru se bliži, te vas pozivamo da se pripremimo za akšam namaz, a još jednom se želimo svima zahvaliti što ste se odazvali našem pozivu i time nam ukazali veliku čast. Sa ovog mjesta poručujemo da su strpljenje i upornost naša prednost, da je nada naša vrlina, da su naševi ciljevi mir, sloboda i ravnopravnost. Sa ovog mjesta vas sve pozivamo na iftar koji ćemo, ako Bog da, organizirati i sljedeće godine, 27. Ramazana 1440. godine po hidži. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Allahu Ekber. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين